Yesu ashimwe. Amen. Turashima Imana itugejeje muri iki gitondo Tunashukuru Mungu kwa asubuhi hii cyo guherekeza Ndabarishe umunsi wa nyuma ambayo ni ya kumsindikiza mwili siku ya mwisho. reka mbanze ntangize saba abavandimwe Anze nikiomba mandugu. uyu ni umunsi w'ibirori. Hii ni siku ya shangwe z'umwana wacu twabyaye, ambayo ni ya mtoto wetu tuliyomzaa, turamurera, tukamlea, aregwa neza, kaweza kupewa malezi vilivyo, areregwa mu nzu y'Imana, kaweza kulelewa katika nyumba ya Mungu. Ndabasaba ngo twikuremo urupfu, Naomba tuweze kujiondolea kifo, ibirori iwe ni shangwe, muherekeze umunsi wa nyuma, tuweze kumsindikiza siku ya mwisho dufite ibyishimo byinshi, tukiwa na tabasamu zaidi. reka ntangize ntanga pole ku muryango wa Gasita, kutoa pole kwa familia ya Gasita, twihangane twese, sote tuvumilie. Ndabarishe yari umwana mutoya tugitezemo byinshi, Alikuwa bado ni mtoto mdogo, tunatarajia mengi kutoka kwake, ariko kuko Imana yamukunze, lakini kwa sababu Mungu akampenda, dukomere cyane, tuimarike. ndihanganisha umuryango w'itorero ryacu, Nafariji kanisa letu, mwihangane mukomere, farijike na muimarike. ndabizi ko twese twari dumukeneye, Najua sote tulikuwa tunamtamani kandi twafatikanije namwe na tuliandaa pamoja nanyi kuva watangiye kugwara, tangu alipoanza kugonjeka. mukomere mwihangane, Muimarike, mvumilie. ndihanganisha umuryango w'Abasegege ari bo ba nyirarume, Nafariji familia ya mjomba wa Gasegege, mukomere mwihangane, muimarike, mvumilie. kubura umwishwa ntabwo byoroshe, Kumpoteza mwipwa si jambo rahisi, kandi cyane umwana mutoya, sana mtoto mdogo kuriya twari dutezemo byinshi, kama yule tulikuwa tukitarajia mengi tokana naye. mwihangane cyane, Vumilie sana, mukomere, muimarike. ndihanganisha umuryango wa Adonai, Naweza kutoa pole kwa familia ya Adonai. n'abana beza, Ni watoto wazuri, n'abana bagira uburezi bwiza, ni watoto ambao wamepewa malezi mazuri. badutangiye gahunda z'ibitaro, Tangu tulipoanza programu ya hospitali, Adonai yahise yagurukana natwe, Adonai iliweza kusimama nasi. mwihangane, Uweze kuvumilia, mukomere, muimarike. Ndabarishe tuzamusanga, Ndabarishe tutamkuta. reka nongere nihanganisha urungano, murambabarira Ndabarishe ari umwana muto ariko yaba mu ngero zose, yagira ubusabane n'abantu bose. Niwe yaradhi alikuwa mdogo lakini alikuwa na mahusiano na watu wote. Ndihanganisha urungano rwiwe, Nafariji rika yake, yari inshuti y'abantu ba Gasarani, alikuwa ni rafiki watu wa yari Kasarani, inshuti y'abantu ba Gidurayi, watu wa Gidurai, yari inshuti y'abantu Nairobi yose, Nairobi yote. abo bose nagiye mpambabona, Hao wote niliendelea kuwaona kandi nabibonye muri ibi bihe yaravya, na nimeona kwa hizi nyakati alikuwa amegonjeka. mwihangane cyane kandi mukomere, Uvumilie sana, muimarike. reka mvuge bukeya uko Ndabarishe yagwaye, Wacha nisema chanche jinsi aligonjeka, ndaza kuvuga takuja nuko kunena twabanye nawe, vile tumeishi naye, ndaza kurangiza nshimira abantu. tamaliza nikishukuru watu. Ndabarishe maze kumenya kuko yagwaye, Baada ya kujua Ndabarishe amegonjeka, yatangiye aza ataka umutwe, alitangulia na kusikia naumwa kichwa, akagera haribwa umugongo, hadi mgongo, akagera haribwa mu nda, anasikia uchungu kwa tumbo, agahinda umuriro, akagera haruka. anakuwa na joto hadi anatapika. Tuganiriye nawe, Tulipozungumza naye, dutangira kuzoa tuja mu bitaro, agafata imiti, tukaanza kwenda hospitalini akichukua madawa, ikamworohereza, inamsaidia kiasi. twibwiraga ko ari ikibazo gitoya, Tulikuwa tunafikiria ni kitu ndogo kizorangira, ambayo kitaisha, ariko tuza gusanga ari ikibazo gikomeye. lakini tukapata ni shida kubwa. Turamuvuza, Tukaweza kumpa matibabu. twamuvuje ari umwana utangiye gukora, nyine nico gihe twatangiye gahunda z'ibitaro. Alianza matibabu akiwa ni kijana anatufanya kazi. Ubwo twamuvuzaga yagira amezi 2 bigasubira bikagaruka, yagira ukwezi bikongera bikagaruka. Tulipokuwa tukimpa matibabu miezi 2 ilikuwa inaisha inarudi. Umunsi umwe ari Bungoma, Siku moja akiwa Bungoma, arampamagara ngo yaragwaye, akanipigia eti amegonjeka. nje ngira ngo ni kibazo c'igikapo yirirwa heka, numusaba kubanza gutaha. Mimi nikafikiria pengine ni hiyo baga anabeba mgongoni, nikamuomba arejee nyumbani. Araza, Kakuja, ndetse
ageze naha mmoja arafungwa, sinzi ko bishop abyibuka bampamagaye ndi mu rusengero ngo yafunzwe. Hata alifika hapa town ya Nairobi akaweza kufungwa, Ndagenda turamufunguza arataha, nikaenda tukamtoa tukarudi nyumbani, tuja muri gahunda z'ibitaro. Ndamubwira ngo nabanza ahagarika akazi, lakini kamwambia kwanza aache kazi, turebe nkuko iki kibazo cobanza ikarangira, tuangalie kama hii tatizo inaweza kwezi kumwe kagaruka, ilikuwa inaisha mwezi moja, iki kibazo cobanza ikarangira, tuangalie kama hii tatizo inaweza ikaisha. Cararangiraga ukwezi kumwe kagaruka, ilikuwa inaisha mwezi moja, mwezi mwingine inarudi. Nzanibuka hari nko mu kwezi kwa 10, kumbuka ilikuwa ni kama mwezi wa 10, tukongera kandi akageja mu bitaro, naenda hospitali tena, niko yajabukaga kwa banyirarume, ndipo alikuwa anaenda kwa mjomba, nao bagakora ivyo bintu, nao wanafanya hivyo, bakagura imiti, nanunua dawa, bakamujana mu bitaro, wanampeleka hospitali. Bukeye bwaho turavuga ngo uyu mwana agomba kuja kwivuza. Asubuhi yake tukasema lazima sasa aende hospitalini atibiwe vizuri. Tuvugana na muramu wanje ni Pastor Munyaruhanga tuyari ku Gisenyi, tukaongea na shemeji Pastor Munyaruhanga kwa Gisenyi, mukobwa na dada yangu mkobwa, baramusaba, kamuomba, aragenda, kaenda, bamushakira mitiweli, wakamtafutia jinsi ya matibabu, atangira kuvugwa, akaanza kutibiwa. Yabaye amezi 5 havugwa kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 5, yaje kwa 6 gucya gutangiye. Alikaa tangu mwezi wa kwanza hadi wa 5, akakuja mwezi wa 6 ikianza, atubwira ngo yakisi, kituambia amepona. Natwe turishima, nasi tukafurahi. Ndetse yavuga ngo ashaka gusubira mu kazi, hata akisema anataka kurudi kazi. Agize icyumweru kimwe araha, alipokuwa na wiki akiwa hapa, jewe yahise ambwira ngo kera yagwaye, mimi akaniambia ameshagonjeka tena. Dukomeza kumujana, tukaendelea kumbeba. Harigiye kimwe nabanje kumujana mpura yari kumwe nabanyina wabo n'ababyara be aribo bamuzanye. Kuna wakati mwingine alikuwa na manti zake, kazini zake wakiwa wamembeba. Turamuvuza, twatashe ku mwijoro, tukampeleka hospitalini, tukarudi usiku. Bukeye kandi twongera guhura na nyirarume. Tena siku zikiwa zimepita tukapatana na mjomba. Mwana yagwaye, ndamuhamagara ngo namuzane. Kaniambia mtoto amegonjeka, nikamwambia mlete. Nagiye mu kazi, ahita nsanga hari maternity niho twahuriye. Kwa nimeenda kazini tukapatana hapo maternity. Tugerageza kumugurira imiti, twamuguriraga tongera kandi dusubirayo. Tukajaribu kumpa zile dawa tulikuwa tukimpa, tukarudi tena. Ariko nanone tubona ntacagihinduka, ni ikintu gishira amasaha cyangwa iminsi kikongera kikagaruka. Tunaona hakuna change, ni kitu kinakaa kidogo kinarudi. Twamujana amanywa gusa ngo tureke ijoro. Hari igihe yafatwa na nijoro. Kuna wakati tulikuwa tunambeba asubuhi hadi jioni. Akaba ariyo bamujana njewe ndahari. Wanambeba mimi kama siyupo, bakamuvuza kongera kagaruka. Wanampeleka hospitalini anarudi. Biba ngombwa rero nkuko dutekereza kuri uyu mwana cyane kugira ngo yinjire ibitaro. Kawa lazima tufikirie vizuri tuweze kumpeleka hospitalini. Igihe twatubitekereza nsaba nkuko njewe naje mu masengesho ngaja kumusengera. Wakati tulikuwa tunaomba hivyo, mimi nikaomba niende mlimani kumuombea. Nganira na nyirarume aranemera ngo ningende nta kibazo, baragumana n'umwana. Nikazungumza na mjomba, kanikubalia atabaki na mtoto, mimi niende kuomba. Ndibuka ko twajanye na mazina Mbonigaba. Nakumbuka tulienda pamoja na mwenzake Mbonigaba. Tugira iminsi 3. Tukamaliza siku 3. Turamusengera, ndagaruka, sinigeze nicara mu rugo, narashitse ndoga gusa nshanje imyenda, mpita ngenda dutangira kumujana ku bitaro. Tukarudi hiyo siku, nilikuja nikachange manguo, nikaoga, tukaanza kumpeleka hospitali sasa. Mugejeje ku bitaro baramuvuye, tubona umwana arasa n'ugarutse. Tulipomfikisha hospitalini walimtibu, tukaona amerejea. Ndamutahana, kambeba nyumbani. Yarashita asaba ibiryo ararya, yaragize iminsi atarya. Alifika kaniomba chakula akakula, zilikuwa ni siku bila ukula. Yarangije kujya atubwira ngo akeneye kuryama cyane, turamureka araryama. Baada ya kula akasema nataka kulala sana, tukamwacha akalala. Ngo buje guca mu gitondo ni watubuzukije muzarira mwishe nitumugaburire. Karibu asubuhi akatuamsha, njaa nayo aweze kumpa chakula. Turamugaburira, arambwira ngo nimureke yongera aryame, jewe nije kwikanisa saa 5 ziba inze tugende baje kumusengera. Kaweza kuniomba yeye alale, mimi niende kanisani, akimaliza ndipo aende kuombewa. Saa 5 zarabaye, bishop yarahagurutse agiye kubwiriza, njewe ndataha mujana ahantu kuja kumusengera. Saa 5 askofu aliposimama kuhubiri, mimi nikombeba mahali kumuombea. Mubzukije ari mu bitotsi byinshi, ndamubwira ati se ko wagize bitotsi byinshi, nari namuhamagaye cyane, byagenze gute? Ati nariko numva merewe neza, naringize igenda sinzira, sinarimo nkumva pe. Nilipokuwa nikimwamsha mara nyingi akaniambia sikuwa nakusikia, nilikuwa nikiwa sawa tukiongea vizuri. Tuje gushikaho bari bagiye kumusengera.
Karibu tufike mara alikuwa aombewe. Arambwira ngo mutwe uramuriye. Kaniambia kichwa inauma. Ahita yicara hasi. Kaketi chini. Kugira ngo mbwira abadiyakoni ngo nibankingurire umuryango. Ili niambie madikoni wafungue mlango. Nize kumufata ndamuhagurutsa. Niliweza kumshika na kumuinua. Turinjira mu ikanisa. Tukaingia katika kanisa. Turicara bamusenge mwanya muto ushoboka iminota 3 ndagira ngo ntigeze irenga. Tuliweza uketi wakamwombea kwa dakika fupi kama 3 hazikuzidi. Tutamufata ukuboko turongera dusubira mu rugo ngenda mufashe. Tukamshika mkono tukarudi nyumbani nikiwa nimembeba. Nza nibuka kina mama wa Zayuni niyo wambonye Nowera arambwira ngo se twagwajije ntimwihangane gose. Kina mama wa Zayuni Nowera ndiye aliweza kunijua akaniuliza umegonjesha farijikeni muweze kuwa pole. Mujana mu rugo ngerageza kumugaburira biba biranze. Kambeba nyumbani jaribu kumpa chakula ikikataa. Mutobera ikinini kugira ngo ndebe ko yokimwa mu mazi. Sinamenye ko yakimwe hari byatakaye hasi ndibindi yamize. Nikaweza kumpa dawa kumwekea kwa maji aweze kunywa ndani ya maji zikapotea. Nikamrudisha. Maze kumujyamisha rero nahamagaye nyirarume ndamubwira nti umwana birahindutse kandi sinzi uko bigenze. Baada ya kumlalisha nikamuita mjomba nikamwambia sijui kumeendaje kwa mtoto tena. Arambwira ngo ninze tubonane arahangaha ni wa munsi Nyarugabo yari ari hano. Akasema njooni tuweze kuonana. Ni ile siku Nyarugabo alikuwa hapa. Yari hari ku rusengero turahurira tugiye twicaranye nawe baraduhamagara ngo umwana ntakihavuka. Alikuwa hapo kanisani tulipokuwa tumeketi naye akasema akatupigia akasema mtoto aongee. Dutekereza nkuko twomusubiza mu bitaro bo mutera urushinge bamuteraga imbaraga zikagaruka. Tujaribu tukafikiria tumrudishe hospitali wampe ile dawa alikuwa mpa akirudisha nguvu. Duhita tugenda vuba vuba bamuteye isindano aravuga. Tukaweza kuenda haraka akamdunga shindano sasa akaongea zaidi ongea. Tubona ibintu byahinduye isura duhita tugaruka twatekereje kuvuga ngo umwana tuvuraze mu rugo duhita tumujana Germany. Tukaona mambo imegeuka tukasema mtoto tumrudishe alale alafu tuende Germany. Twamujanye Germany tukambeba Germany. Bamwitaho baratwakiriye vuba mucisha mu gipimo cha MRI. Wakaweza kumpitisha katika MRI. Bamurebye basanga afite amashira hejuru y'ubwonko. Walipoona wakapata anabusa juu ya ubongo. Ariko nanone ntibashizwe baravuga ngo ubwo aya mashira ari hejuru y'ubwonko hari kibitera. Wakasema hii inasababisha haya. Bikurikiranye n'ukuntu tubabwira azagwara. Kulingana na vile tumewaambia anagonjeka. Iyo bagakeka ngo ari gitonto cyo mu mutwe cyo bagitera ibyo byose. Wakafikiria ni hiyo ugonjwa inaleta hayo. Baratubwira ngo dusubireyo ejo tuzogaruke mu gitondo amupime gituntu cyo mu mutwe. Wakasema sasa tuweze kurudi wampime hiyo gonjwa barebe nimba cyabarico waone kama ni kweli. Bakimupimye ibipimo bizari negative. Walipompima vipimo zikakataa. Bahita baduheza transfer ya Kenyatta baratubwira ngo umwana araremze nitumujane Kenyatta. Natwe twari ko tubona nyine ko aremze nta handi twari kumujana ni Kenyatta. Wakaweza kututransfer Kenyatta na sisi tulikuwa tunaona hapo ndipo anafaa. Kubera ko kibo nta bitanda bagira hari ya Germany barapima gusa nimba ari byibanze bakabigukorera baranabimukoreye. Kwa sababu hapo Germany walimpa matibabu ya uharaka wakaweza hawana kitanda kumradisha. Kandi muri uko kubimukorera umwana yagarutse ku murongo atangira kuvuga ahari ku munsi wa kabiri mu mugoroba nibwo yatangiye kuvuga ndavyibuka twari tugeze na Marusi. Baada ya hayo mtoto sasa akarejesha ufahamu akaanza kuongea. Tangira kumuganiriza wamuramutsa akagusubiza. Tukaanza kumwongelesha tukimsalimu anatujibu. Wamubwira ngo wamenya akemera. Kimuuliza umenijua anakubali. Nanone byabaye ngombwa nkuko nsubiye inyuma buke kidogo tulifika hapo Kenyatta tukakosa mahali atararishwa tukazunguka. Batutuma Bagati. Kaweza kututuma Bagati tubona igitanda tubona umudoyiteri wamukurikirana. Tukakosa kitanda tukamwona daktari ambaye atamfuatilia. Badutuma Mama Rusi. Wakatutuma Mama Rusi. Tubona igitanda ariko tubura umudoyiteri wamukurikirana. Tukaona kitanda lakini tukakosa daktari wa kumfuatilia. Badutuma KU. Wakaweza kututuma KU. KU nao baraduhakanira. Wakaweza kukana. Biba ngombwa nkuko tugaruka saa 8 za nijoro twageze hari ya saa 9. Katopasa turejee saa 8 usiku. Umwana atarabona igitanda twamuraje mu bitaro zo kwa Damasi. Mtoto hakupata kitanda tukamweza kumlalisha hapo katika Damas. Kubera nkuko ntivyari vyemeye nkuko twosubira kumuraza mu rugo. Kwa sababu haikuwa inakubalika tumlalisha nyumbani tena. Baradusaba ngo tumuraze ahantu kugira ngo araremwe amaserum. Walikuwa natuomba basi aweze kulala mahali akiwa na serum. Bukeye mu gitondo bapasteri baraza. Chungaji wa kuwa gatatu nibwo baje turajana. Jumatano ndio waliweza kuja tukatembea na wao. Nono tujana nta cerekezo dufite twari tugiye Southby.
tukaenda bila mwelekeo, tulikuwa tunaenda South B. tubona ngo tuhagere tubona ibo badashoboye, tukaona hawawezi. dufata umwanzuro twenyine wo kuvuga ngo tugende. Mbaza Pastor John ntese ko tugiye twerekeje he? Tukachukua hatua kusema tu tuende. Nikamuuliza tunaenda wapi bwana? Tunaenda. Aratubwira ngo tugende tuje Kenyatta. Kasema tuende Kenyatta. Twarashitse, tulifika, barongera kandi banga kutwakira turahirirwa. Wakakataa kutupokea, tukashinda hapo. Nijoro banga kutwakira turaharara. Usiku wakakataa kutukaribisha, tukalala. Batwakiriye bukeye mu gitondo cyo kuwa kane. Walitupokea Alhamisi asubuhi. Ubwo twari twafashe umwanzuro nguko tutava muri Kenyatta. Tulikuwa tumesema tutatoka Kenyatta. Ndetse na Pastor Ngirombaza na waraduhamagara ati mugumaho ngaho naje ndavyuka nza. Hata Ngirombaza kanipigia tukamwambia baki hapo nami nitakuja asubuhi. Sinzi ni wari wamubwiye n'amakuru. Sijui hata nani alikuwa amemjulisha habari. Bwarakeye araza azana na muramu wanje. Alikuja asubuhi na shemeji. Basanga kera batwakiriye ariko bari baje mu nzira zo kuvuga ngo dushakishe ukuntu koza tubone igitanda Kenyatta. Walikuwa wamekuja kwa namna kusema tutafute mbinu yote tupate malazi hapa Kenyatta. Twarakibonye batangira kwita ku mwana. Tuliweza kuona fasi wakaanza kumjukumia mtoto. Cyumweru kiratambuka dutangira icumweru ca kabiri. Hiyo wiki ikaisha tukaanza ya pili. Ngo tukigeze ica kabiri tukigeze hagati. Ya pili ilipofika katikati. Twari kumwe na nyirarume. Tulikuwa na mjomba wake. Dusanga abaganga barahagaze bari banaduhamagaye turi Germany. Tukapata madaktari wamesimama wametuita tukuje haraka. Ngo tuhagere dusanga umwana wacu ararevye ko baratera amasindano ndabahagarika abandi baba muhambira. Tukapata mtoto wetu hari umwana wacu n'umusazi. Wakiweza kumufunga wengine na impamvu muhambira. Twaramuzanye ngo muvura ariko twamuzanye ngo muhambire ngo tubona ashaka kugira ikinika. Nikawaambia basi msiweze kumufunga, tumemleta umutibu si kumufunga. Mbitambwira doiteri ntipeze umwana wanje azogwe mu maboko sinkeneye ngo umwana wanje azoja kugwa mu maboko yanyu. Kamwambia nipe mtoto wangu basi afariki katika mikono yangu si yenu. No nyirarume aranshigikira. Hata mjomba kaniunga mkono. Ubwo ngubwo batangira kwandikira discharge tugira ngo tumujane. Hapo wakaanza sasa kutuandikia tuweze kwenda. Igihe baba twandikira bishop araduhamagara ngo nje kubasura, ndamubwira ngo nushaka kureke kuza kubera nkuko twatubona nkuko tugiye kujana umwana. Wakati tulikuwa tutoke askofu kaniandikia nakuja kuwasalimu, nikamwambia hata usikuje tunaenda naye. Ndiyumva hita yihuta cyane. Hakuweza kusikia akakuja mbio. Araza ngo hagere asanga uko barayandika arayihagarika. Alipofika kapata wanaiandika akaisimamisha. Aratubwira ngo nubwo bimeze gutyo nitwitonde. Kasema hata kama iko hivyo tuende kwa upole. Ni mwitonde mureke umubabaro mureke abaganga bakora ivyabo. Kandi murabizi kuko umwana afite amashira hejuru y'ubwonko avugwa. Madaktari waweze kufanya mambo yao. Nkazamubwira nti ko ndabona bataba muvura ahubwo bashaka kumwica. Nawaambia wanataka kumuua basi si kumutibu. Ariko twaritonze turamwumvira nk'umuvyeyi. Tuliweza kuwa wapole tukamsikiliza kama mzazi. Baratangira baramuvura niyo discharge barayikansoringa. Wakaanza kumtibu hata hiyo discharge wakaweza kuicancel. Mumbabarire hari umwanya umwe mubiri ushaka kunanirana. Mwaniwe radhi kuna wakati mwili inashindikana. Turakomeye cyane, turakomeye nubwo tworira iyo tumeimari hari kiba cyatuvuye mu kibazo nuko ikiniga cyo gufata. Shida basi ni usiweze kulia, lakini tukilia kuna kitu kimetutoka. Umwana bakomeje kumuvura, mtoto wakaendelea kumtibu. Ukeye bwaho dusanga bamuhinduriye sare. Kesho yake tukapata mara alikuwa amembadilishia. Uwacu ni wari wagiye mwene data Mahigwe. Mahigwe ndiye alikuwa ameenda huko. Hariho nikiriyo cha data wacu se babamuramza. Palikuwa pia na mambolezi ya anko yetu. Ukeye twagiye twari hano rangata tuza gushingura nyirarume bari bo wirirwana nawe. Kesho yake tukaje hapa kuzika, mjomba akabaki na mtoto. Arambwira ngo nashita ariko nasanze umwana asinziriye. Kaniambia nimefika lakini mtoto amesinzia. Twibwira nkuko bamuteye imiti yo kumusinziriza. Tukajiambia ya kwamba wameweza kumdunga shindano za kufanya asinzie. Tubwira abanasa ngo dukeneye kugaburira umwana wacu kuko yari yiriwe atariye, njewe mva hano nabandi turagenda tuja kumureba. Tukaambia abanasa tunataka kumpa chakula. Tunataka kumpa chakula mtoto. Mumuvyutse nimba ari mwebwe mwamusinzirije. Kama ni nyinyi mmemfanya asinzie basi kama tubwira ngo aravyuka nta kibazo arasinziriye gusa. Akatuambia amesinzia tu ataamka. Mu buryo abanasa batari baza makuru nkuko yagiye muri ko.
Manase hako anajua ameingia hali mahututi. Abanasa baraje bagerageza kumuvyutsa biranga. Manase wakajaribu kuamsha ikakataa. Baratubwira ngo niturinda abadogiteri. Kasema tuongojee madaktari. Abadogiteri baje kuwa kabiri baza kumbwira nabo babanje kumpisha. Madaktari wakakuja Jumanne wakanificha. Baza kumbwira ko aremze cyane tariko arashobora kugenda iminsi 5 cyangwa yogenda iminsi 10 ariko umwana akaza kugaruka ako baramutera imiti singira ikibazo. Wakasema mtoto anaweza enda kwa siku 4 ama 5 wanajaribu ndipo atakuja kuamka. Umutima wanje ntiwanyuzwe. Moyo wangu haukuridhika. Wanyirarume ntiwanyuzwe. Mjomba haukuridhika. Twarababwira ngo nibatubwira ico bakoreye umwana kugira ngo asinzire. Tukamwambia nini umefanya ndipo sa mtoto asinzie hivi. Bigeje kuwa kandi ndababwira ngo nkeneye umwana wanje ashaka kumujana mu bindi bitaro ko ndabona mwebwe mutagishoboye. Ilipofika Alhamisi nikamwambia namtaka mtoto nimpeleke katika hospitali nyingine. Umudokiteri mukuru niwe narimbwiye bamukurikiranaga yari umuhindekazi n'undi w'umunyakenya. Daktari mkuu alikuwa akimfuatilia ndio nilikuwa nimemwambia alikuwa Muindia. Barambwira ngo no kugira ngo tugusubize. Kasema ndiposa tukujibu. Shaka abantu babiri bo muri famille muzazane. Tafuta watu wawili katika familia mkuja na wao. Najanye na rutonesha njana na Gikundiro. Nilienda na rutonesha na Gikundiro. Ndetse mpamagara na nyirarume iwe yaje nyuma. Kaita hata mjomba akakuja baadaye. Agera no mu nzira kera twabonanye no mudokiteri itasubirayo. Kafika njiani tukiwa tumeshapatana na daktari. Abadokiteri batubwira nkuko umwana yagiye muri koma kuva kuwa mbere. Madaktari wakatuambia tangu Monday mtoto ameingia katika hali arababaye cyane. Ana huzuni sana. Ariko mugende musenge. Lakini nenda mkaombe. Twebwe tuzatuvura ariko Imana niyizikiza. Sisi tunatibu lakini Mungu uponya. Turabashimira kubera nkuko bari batubwiye ukuri. Tunawashukuru kwa sababu walikuwa wametuambia ukweli. Turaganira turababaza ngo se none murabona niki mwobasha kumukorera kugira ngo avanga. Tukauliza nini mnaweza fanya aweze kutoka mahali hapa. Badusabye kumuheza imiti y'igituntu kubera nkuko igituntu kigeze kibava mu bwenge bwabo batekereza nkuko ibi byose ahageze ari igituntu kihamugejeje. Wao walikuwa wanafikiria hapa pahali amefika basi ni TB imeweza kumfikisha hapa. Turababwira ngo ibyo mwatekereje byose guheza uyu mwana ni mukorere nta kibazo twebwe turababyeyi nitwe turabahanguye. Tukawaambia kile chochote umefikiria basi fanyeni. Baduhereza urupapuro turarusinya. Katupa karatasi tukaweza kusign. Batangira kumuheza iyo miti. Wakaanza kumpa basi dawa hiyo. Bayimuhaye kuwa 5 kuwa 6 ku Cyumweru kuwa mbere dusanga umwana yabyutse. Waliweza kumpa tangu Ijumaa Monday tukapata mtoto akiwa ameamka. Umubiri warugize icyumweru warakonje. Mwili ilikuwa na wiki ikiwa ina baridi. Amaso yaragize igihe yarahindukiye. Turabibona birongera biragaruka. Umubiri urashuha. Ndagira ngo ntakibazo no gukomeza. Umubiri urashuha dushima Imana turavuga ngo umwana aragarutse. Duhumuriza abantiri ya ruguru turavuga ngo umwana aragarutse. Tukashukuru tukaambia watu wafarijike mtoto amerejea. Itorero turahurihumuriza turavuga ngo umwana aragarutse. Kanisa tukalifariji tukisema mtoto amerudi. Korali ya Donai twagendana buri cyumweru turababwihumuriza tubabwira nko umwana yakize. Kwaya ya Donai tukafariji tukamwambia mtoto ako sawa. Twaramugwaje icyumweru kimwe gutangira kuwa mbere ko niko twagenda twatubona impinduka twageze aho tuzoza tumubwira katwumva asama tukuburose dushaka kuguhanagura ihangane kubera nkuko ari umwana wegamiraga. Ilifika mahali sasa baada hiyo wiki tukaanza kuona marejesho nafuu. Mukabona kumuhanagura wamwegamije cyangwa ukamufata n'amaboko gakomeza. Unaanza sasa kumpanguza kwa umemshika na mikono. Dukomeza gukora iyo mirimo. Tukaendelea kufanya kazi hizo. N'abaganga bamucishe mu gipimo kuva ku munsi agaruka ava muri koma babona umubiri umeze neza baratubwira ngo nidushime Imana. Madaktari walikatuambia wakiwa wameona mwili iko sawa akasema basi shukuruni Mungu. Hagejeje kuwa 6 nari kumwe na nyirarume. Ilipofika Jumamosi nikiwa na mjomba, umwana ahita acikira mu gituza. Mtoto basi akazimia katika kifuani. Atangira guhumeka naba akazasamira umwuka mu kirere. Akaanza kupumua vibaya kivuruta pumzi. Twebwe twibwira nkuko ari isonde yari mugizemwe iminsi yabimubuza guhumeka. Tukafikiria ni zile mirija walikuwa wameweka katika mapua ya kumsaidia inamzuia kupumua. Tukaza tubasaba ngo niba ari isonde boyimukuramo. Tukaomba basi kama ni hizo mirija zinasababisha waweze kuzitoa. Bakatubwira ngo biragoye kuyimukuramo ahubwo twomwongerera oksijeni. Wakasema ni vigumu kumtoa mbali tumuongezee pumzi. Bamwongereye oksijeni. Waweza kumuongezea pumzi. Bamuheza n'imiti. Wakampa madawa. Turataha.
tukarudi nyumbani. Kuchumweru mwene data wahiriwe nanone mahirwe ni wahirirwaga kuchumweru. Jumapili mahirwe ndio alikuwa akishinda hapo. None yiri wameze gutyo. Alishapo tuti. Mbwira nyirarume ni wowe uririwe mu rugo ndamubwira nti umwana yaremze. Nikamwambia mjomba mtoto wako hari pa ututi. Sinigeze nsohoka muri Kenyatta twirirwanye nawe burira. Sikutoka Kenyatta tukashinda naye hadi usiku. Mpita ndaha mu mugoroba. Nikaweza kurejea jioni. Wacha arashaka kunsezera hambwira nti yewe mfite urugenze ko ndazinduka i Rwanda. Mwenzangu akajaribu kuniaga kiniambia na safiri Rwanda. Kuko aho byari bigeze twabonaga byoroshe. Pale ilikuwa imefika tulikuwa tunaona ni marahisi. Niyo mpamvu yarafashe gahunda yo kuvuga ngo azinduke. Ndio sababu alichukua hatua ya kusema wacha asafiri. Kwaro kumugwaza gusa bisanzwe. Ilikuwa ni kumugonjesha tu kawaida. Mwana kazokira tugahaguruka tugashima Imana. Toto apone tusimame tushukuru. Arambwira ngo uyu munsi wewe ruhuka nirigweyo. Kaniambia wewe pumzika leo nishinde huko. Ndajana n'ababyara biwe. Nitaenda na kazini zake. Niwe muzokomeza gufatikanya nawe kubera nkuko njewe ngiye kugenda. Ndio mtaendelea kuambatana kwa sababu mimi naenda. Yaragiye. Aliweza kuenda. Nanje ndavuga ngo simperutse akazi kubera ko naruhutse. Nami nikasema ni siku nyingi bila kwenda kazini. Kwari ukwezi n'ibindi ntagera mu mirimo. Ilikuwa ni mwezi zaidi bila kufika kazini. Ndavuga ngo reka ngende nije mu kazi. Kasema wacha niende kazini. Nageze mu kazi. Kafika kazi. Wacha zayi akunda kuhagera nyine bazamwemerera saa 6 n'igice njewe ninjira gisayi yari yose mpagereye. Saa 6 n'igice amasaha yo gusurana akaba bwo yinjira. Mwanzangu alikuwa anaingia saa 6:30 mimi barashitse barinjira ngo baje kureba umwana basanga umwana adahari baje kubaza kuri reception. Waliingia wakapata mtoto hayuko wakaenda kuuliza katika reception. Barababwira ngo umwana yarangije bampamagaye barambura none gatwafasha umwanzuro wo gutwara umwana muri moruke. Wakaweza kumwambia mtoto amemaliza safari yake tumechukua tu kumbeba ndebye kwisambo nani saa 6:40 uwacha tarampamagara mpitamuhamagara ubwo nani nsubiye mu mujyi. Niliona saa 6:40 imefika nikampigia